Мен ол жерде действительно ақымақ болып отырады екен де. Вы представляете? Мен деле ақша есептегенде білемін де. 400 студентім болса, 400 студентім. На очном. Плюс 200 на заочном. 600 дей бер, майдасын алып сал. 600-ден азыр. $100 алғанда, мен деле есепте берем. Алтын қанша ошонда 60.000 түшөт деп отырам. Элге окшоп кичине бир балким быйыл үй алат окшойм деп сүйүнүп отурдум эле. Сессия бытыяпты шу хаптада. Бул сессия. Ана жазып алдым, болду. Тынч болуп окугандардан да бирөө жагынан сурап же менден Ушу баланын акчасын алып келдим эле. Өтүнүш айткандыктан ушуну. Якта отур, Все болду. 14, Бул жерде 14. Al Necike. Şunu ele alıp bunu diyor. Nere etmeyi ketkenler alalım şunu. Жерде. Var. Anda moga men. Hop. Mana berdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 adam. Закончили появляешься сессиясын. Досторунда не дейм булар? Маркал көлдө алып келет. Bu, aha. Нас боюнча Таланалар kimler? чыгарчы бияз. Sen özün açarsan ben de Bu yanslar sakıp getir. Все. Мне тогда сразу. Daha bir kopya alabilirsin mi? Olursanız kopya alabilir. Ay, çok ikili kopya alabilir. Size gerek yok azıcık. Жирмая. 20. Шараттың косы қанша болады? Гос у них мага сон алып келбей доллар эле ошончо ошол. Бул госун 3, 4. Все. Ну. Может, сессияники жаныбызда. Летний сессия. Контракт төлөп болду дейсиз? Yok контракт. Руслан ағай 5, 6, 7, мына Руслан ағай 7 студент 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 сыныпқа сессиясы, бір сыныпқа плюс курс. Бул сессиясы мı? Бул сессиясы да?